i mari haiba tare ichariche imaido alamin sunja ina sundu aibu mafam masida niam unanaba kawirapa kunsi tukogi kawzeroi i mari sekan bazani ongning luto hauna hawi lo bakang mati laisanga kuram jerami Jaribon Lepak Hairisi Manipuri extension to Manyamaranga. It's a piece of Manipur in Assam. Yang Nanaknaba Mari Puariga Sagonaba Haduk Yarogaba, Kawi Yarogaba, Nindaba Mapamamani Joseph Maharaj na Parmana Dugi Angudna Landara Abda Chain Matunda Mate Ama Shim Naba Pagana Mapamamani Masidale Chapuna Magai Fruki Chapuna Mana Masi Iramdam Shiva Kamalipa Shivagi Pangsanamato said Pangkokani and Pangkoki said Jamna Puning the Shiva ama bolli manipura leiba ni khatana lepak mingu feeling popula te mapanda leiba mai dai sui hai sigi so wo mai la ro ko ma mani ana loche amaronda asigo function ama to bhai se masi atopa furup singa lain na bada pitna lai su hinniba sai cha ke lai ka wa pamsga ay Furuki ay Chasigi Insirol nilay Mufibam Masisu ay na Tripura sa tumatalo so ay isipin ay Oza kaya ang lay ito yung literacy days na kamay tawi ito mga mitimong sa kamay tawi emili lay bra dagi magi lay ba Fibam sa karino ay isa Masi at may pagkanan mamatsangi at nalarikla su tamliba maruay na ay isa ay nausisina Halaman sina tanaraga masi patana study tawraga asoy bakadai suntok payay haiba masu yeng mama changani konglutiba maliwi konglutiba chel da tintina missing anda pagi kudam tripura da sulum ke nazari adoi heng oga dam kudam da hang su silchar home liba guwahati home liba infa home liba tawraga koi sida sulpit saloba Manipura exchange program Hydra Satok Sasin Bangranga Magi Simba Sang ay Masagiri so Kandabada Adana Lepak Nimba Haibudo ay Koina Music or Fibum Sida Tabak Koina Patropas Sugumba Lay Bako Furup Sigi socio-economic conditions in the Karino, political conditions in Karino Aikoini hingigo punsiro sa mapam sida hingigo punsiro sa karino ay binamahida kadariba wakalon kokto maduni ay motati asing balipa ningogi kodam ifuru punsiro kodam sa practical part di suwa bontoy masay na hajari basi karigino da ay tentak na ay sa function na suyaw da ba karabu di tenge mo do si ko figure ay do ay tentak na ay wahay karat ng jaramge. How kiba matamda to kiba thoto hay ba maduli maramda na inabado na koy na history ko. Aduga to kiba thoto ko ningsing kumon palon pantok pa ningsing palon pantok ko sa masi history na te sina memorialization ko. English Sahara there is a difference between history and memorialization. History is a discussions writing about what had happened in the past, whereas memorialization belongs to the present. Ningsing Thorong Pangkok Pahibin ito na. How kiba tawag ko na nga si Ningsing Thorong Pangkok Pahibin siya. How kiba tawag ko di. How graba, si graba, what naman ito. It belongs to the past.
ningsing thawram pangthokpa haibasidi past da belong to past nateba ngasi haiba present da belong to. So history is about past and it is located in the past in some sense. It's about past. Whereas memorialization, ningsing thawram pangthokpa haibasidi, it is in the present. Madumi maram amalay ko so ay patwena kayo ningsing ino haibasidi. Laipak ko din yung masililising kumon palong pangtuloy ka sa ay ko siya fruit amoy na hingaga. Chungsan na doon na solidarity lay na ba? Ama din ngasi hingay pa pinsigol sa sigo mayo na da kena ka daw ba at chow ba malugi ihul lama. Maramdam na maray pa ang sumagi mapurot ko ng siba hay mo feelings ay lay ka na ni chungsan na rakabis. Madu chungsan na rakang da fruit amoy na hingaga mapangang kakanan ba o naman ito. Madugi mapangang kanhan hanaba. Madugi sakti, madugi itildo. Madu sunggo makalaman ba kayo memorialization ningsing thawram pangthokpa. So it's not about past, it is about the present. So memorialization is about the present. Aduna, ay koy na ngasi tikendo jit kadawagi 1891 wars and ningsing no haibasa. Masigi wahan tok sa ay nang say hamada kamjagi ba full amagi amatoy bagi group to solidarity la na bagi itil lamang po tatana sungna na ba madu mapangan ka kana na ba adu ba human activity ngam na to ba pangthok ko thawak thawram amane aduna ikoy na hawki ba thaba mo ningsing ni bagi maram se masigi po se kaw patte ba ko na ikoy na masig ningsing ni sa ikoy gi life ta masig hingi ko silo chiga karam na one to bigger the game madu ki practical meanings interpretation madu ki one to sa kani no aira gati dari gonda le bili ba ai ki pur pi re cha sing sing ngasi hingi ko silo chiga ai khoi sa amal to ina punsal laga sidalai ba manipura aham ba sa manipura dai bi du ko samladi nai do ga su dari gonda le ba mai tai ki group siga mukhai masi marak sida ai khoi ki karam minus solidarity ma sagat kada ge ai bisa masina an mai khoi ki le pamu ai na wana kada ai khoi kun siro sa inda na wana ali subda kasara masu laiba sida ki mai tai tari nam siki asigi achet pa solidarity maduna kamai samkan su chang pora kanda manipur ki horok pom wei ko manipur ki laiba mai tai truka ai khoi ga kari bari le na da mara chi san da ge hai ba sumaina ai ki priority same kanda solidarity ma lai na ko na ka madugi thabo thawram pangthok na sindang na sing bagi wahan ko which is sumnagi tikendra jit sumnagi maming palaga lai da ba la man sing maming palaga sumnagi ritual na mo gadi ningsing thawram pangthok bagi wahan ko madugi artha lai ro madugi masun da ro basi ai aham ga thamjani ani subda aikoina memorialization ningsing thawram pangthokpada history da mapanda thokiba todosku dagi aikoina kari para tamba yai karamba lesson what kind of lessons we can learn from the past haina musangya ipa imana taramba thabak ka moina kari afaba tarami kari ashoy tarami afaba duna karmaina tangani makoina shoy duna kamaina sukokani haiba sa masi aikoina ningsing thawram pangthokpagi achongba wasak ama ko aduna history da yenga ko matamda ani siboy ni yenga moina matamdo kai to da kari soi ki kari to ki ai se ai kara thampuram ge ai na to induna sai kunsa ang hela ko da we ra ko sa sumna ai na ai sadar da ile jan haro simen ge ang da wakan madugi background ai kara ta thamje 1891 ni war se ko na kamai to mu ge haida wani se na kai ho ya ge ne ye na kan de India ai ba lai pak se ni tho pan ba lai pak ngam le me Mughal empire le me makha da Marathas da di Sikh le me ni Chola le me ni sumaina ni tho pan ba lai pak ngam le me ni manunga ai ko isu awang kok si dai de mani ku ko ni ko pan ba lai pak le masigi lepak sedai sudah British lah matunda masigi pot se happy ko potong tahu ni waris yang dicam-cam na ai lebih lebih jasi na pada narik pa betul kena 1757 da Bengal da
East India Company na ihan-hana moina administration lenga ko hawe. After the Battle of Plassey in 1757, East India Company became a ruler in this Indian subcontinent. Before that, moina taro said they were business tawulera maneba. Karwa toksa maneba. Maharaja, Nawab, adagi ningkaw sindagi permission perman hai. Lauraga koi factory mahang dake koi business of the game. So they were doing business. They were not ruling any part of this country. But in 1757, the Battle of Plassey, they began to rule India in Bengal after defeating Siraj-ud-Dawla in the Battle of Plassey. Shahidul Insan was 1757. Suna ka nito, Manipur na mayay na ba? Ako yung nungpok thang badana, suna ka na nungchuk thang badana, Bengal hai iba area sila East India Company na nungdo pa hawre. Madali kayo doon, mga 57 and 57, then they sum chakalat ka na, nung matang lausalat ka na, mapaungo ni magsimoy na nungdo pa hawre, kanda sa hitsa magimatungga. Exactly 100 years after they began ruling Bengal. Many ruling entities in India rebelled against the British. The first war of India's independence, that was 1857. Exactly sa hisama matunda never rebelled away. Adugi matunda never British ki East India Company, the British ki crown, the Moying Kong Lokshan Gareba pass. India se noi na rule to yaro ako na rule to nena masigi history se mai ko Indian history da thena le Manipur do kamai na mari le na ino India ka hai bas so ina ngan ura ka ne bas la sai ke Battle of Plassey to ho matam 1757 se na mo ai ko ni no pok tang masam na kai da ge da Battle of Plassey thok ne ki chahi manga gi mamanda 5 years before the Battle of Plassey. Alung upaya ay nanupa mo na empire malikat pa hawre ba Bandung dynasty kauraga masina 1752 so na 1757 so na kanda na 1752 jahi mga katalay kanali sige East India Company si Saukoro matang loksa na ida na magi empire mo wala India so Saukoro aga Alumay daw doon na suna kami so alumpaya na Toromba Dynasty set. Bandung Dynasty sinagadaw kita. Matang sumsaw ko rin pa ng mga siya na Myanmar ka ulit. Alam siya na sumlaw siya talaga. Mana Southern Burma kasi Rangoon ni Saruka kasi mana 1756 na daw siya niya. Unified daw siya rin Myanmar na dahil may manito pa ang lalaipa. Suna ka na British na pumdala. So Manipur sila mayay da Assam ni Manipur ni later kan the swag is mine how ki ba 1757 1752 ani sila sumjun chapala kan ani sikit tengay na ba or pa moment do ne bai koi na tengna do iba chahi tariek kunta pa hai wa 1819 karina 1826 empire ani sila tengay ro da mar da chapale ro Manipur sige sakpa sila kay doke da Burma di ay koy da khana di chak sila na numay na dan lay ko kangku niya alo na kay doke da alung kaya se ba na sahi ma padbuk surat pada may tay ni ko sinalaga mo gida landa ko kasi kuna da man hay moy ba min si da tengna da bai wane ay may tay sing se ang kadi ma gandi pigyan na wasa e hay alung kaya se ado mana kay doke da 1750 to the mana ning kawera matung the Southern Burma si mana loksan la 1756 ta ado ga mana 1757 na Manipur da landa ba sa lan mabam ne wahan tay tare puta ko to ni mga naman sana amam ni Manipur magi first task here to teach a lesson to the Manipurians para am tam idea de na ni sinya ma ngang tay ko la ala ang po ado na Burma ka ko le ni si sahi tare puta ko to ni mama Say ang kayo puwi mamanda problem lay ito. Ati matawag to dali mo na para to puwi ba bamon na dali
sana saba u suba tawraga Burmada tai hai lei sinche matamde hawrabane anai tawda suna kanda George Martin boy machimana khana rakwa matamde vega chan logi makha ka samu simune sigi kangu sinche lakwa matamde changa ga sunu tawramabane ba moina lance I think 12 da sunu tawramabne ba aduga chicha sunu tawramabne di iroi na 18 19 na moina changa akanda chai tareche moina ot nai bane ba du chahi dunia koina chahi tare kunta ko haris 1819 lagi na 1826 matam tu da gambir sing suna kana kasara la kana Manipur levi na British ki officers sing dagi mating lauraga Manipur ke chup ma sama ka awaje tangkai ge hai na mana British sa mating ni bane British na ham ya me pire Captain Pemberton na nama ga loina rakanga chata le same sa ko loina re sipai chu British ke sama ya oraga ado kasara ki ma da sende Manipur levi na 500 dagi Hai, nambisi na dito sinaga. Nasi mampu cakap ni nasi am sahabat kan. The last British singkina yarak tereba. Moi suna kan the battle of Buxar hai. Suna kan the Bihar na kaida torpa. Ada ki aham baca ti betul sina soal the kasar the soal yor kan the Korela na the kota na no English pun di dalam mana tu jago yauroi hai rakone. Yauroi hai rakone the Gambir Singh di ai di sama si or susah ni sini Gambir Singh. No yaw the soy the chata ne ile pak se liberate ho gaya the matam to dekha jiki Captain Pemberton is a British army captain mana mage higher authority the mana chithi ba ai Prince Gambir Singh the loina raga chat pa ya bra ai permission video British sat la so ai da yaw ki chat pa dai mo da permission pe atuna ni Captain Pemberton the Gambir Singh the club ta ga lan chi to ba Imphal ki koi ki Manipur ki valley hai the central valley se Europe ngai da tada jale na chingi tamni mayam je noi na puro masing je chama de sumya ro na lising de sumya la kan na valley Imphal ro tada the thousands of magi sibai de sura kan na da tak pa de ki ba ma si ba mi sin to ke kai chen gre chen gi wasi na ma na mu ke do ke dai da Imphal se liberate away na kulung sarga mana ni ko na pora phamma leite mana ke dobe da tanani cinema na ho adu dali ga mission tanara ka da ni chinduin river ko na ni thi pure ho mana tanara kan da makutsi thang si da mi se hala di ko i si kam na di kanjal le na thang si makut na option di na ni thi pure na rup ga ko kan la ga lo ke kan wari le Pemberton ni even the sun ni ram ba de yawe Asumma katona le ba prince amatai kurang kriye na mali Gambir Singh ki katona sa magi skill warfare ni skill yang katona hai gaina Pemberton le na sige Pemberton sila ni mani pugi kabo veligi negotiation to boda Gambir Singh bahut se latanda awada Gambir ko luga ko new chatos ai na si wari lise aise kari ki noda madu ki 1826 ki Jadi dari kuntakul itu British ka samnarak pada gini 1833 dah saya nama muka orang ada di 1835 tadi mau ye political agent na sigi ambassador tu berita so there was a British envoy in Imphal palace semuanya envoy itu ni pun political agent nice Almanya 1835 tadi kamu pasina Chandra Kirti ki matam Europe pun matam dah sudum lagi dewa Gambir Singh matum dah nursing matum dah Chandra Kirti mo halaga kasar siya ro halaga buhay ma sirutan na saiwari do limati manao Khanare ko gi maram sida kenjan na leba British sa surchandra na hai ba mana ahamba mana siya kanda political agency da ai ni ko wajaro ibida bandai de sena sira ro lai ni jera lai lagi hai na to ga chakrabani Salaga Calcutta Yorkan na mana British sa ay kuna tangko kire ay ko kuno hanjan alo oy na mana chi tharu ne madu chi tharu dai ke the British na kana no program puri se na kan si kullu chandra ke the brain behind all this palace revolution to rebel to sa tike ji ko ma ni masin ko se lo ko dia roy na when the decision nam lo ka tharak bane ba tike ni se exile to na adu ni thoi jo kullu chandra nang ni ko bum dai lo ko adu nang ni na ru pa se mani ko ge exile to ko ta bane na Assam ni chief commissioner ko internal ching na mo officer manga magal lak bane mo chong chamni municipal
Ada memang kami ada wali doma pagi kolong dua sahaja malah dia masang nam dia laki ngahen nana dia berarti ngahen nam dia cakar ni waktu ini nasi Manipura Ifa cakar lu ya governor lagi tu macam macam translation tu guru di ngayu hai na position dia sorry position dia mara ka apa dia tu tiket dia jadi sang nam dia cakar ada tiket dia jauh dari luar kamu loh ini tu kan nunggang dan lewat pangkumari masa lagi lang je orang akan dah kamu nak bawa orang ni tiket dia jadi surrender tu ya ada ni Madai ko ke bala ne bai ko ja adu to matung dai ni masigi ni ko ma sa sing de sunat la ta ba to khan dan ma de to ba lini assembly ni ne Chura Chan Maharaj se nursing ni mai ke ji ta ga ha pa ma ne tu ga gambir sing ni chalon churon ma ke ni na lo ko khra ne kai no de mo se de le na mo na Chura Chan Maharaj so re de ni ma sang ko da chan ne ma tam da ko na instrument of exertion merger event or India da yaw ni ne ma ni masini sora ko to ni background history而cái đó quy định trên nó đang là sai sai cái gì mà xem anh là sung khăn lệ của mỗi British mang ra đồ pha ra đồ pura càng đã anh khăn ra quan này mỗi cái mang ra đồ hạt tâm ra cái điều war chứ cái máy đồ cái cái này cái quan anh là hùng cột cái trái điện càng đã anh là khăn ra bên này coi là cái đã sôi cái sung cái cái này anh coi xem mà cái emotion nó đồ nó bấm như này nó đồ nó tàu nó mà tàu đi mỗi mga se hot rồi với decision thế thì cái điều gì ta mua hai ở đây anh nói discussion thôi nào vậy đó cái này của tôi thôi tôi nói thì cái điều gì là đi hot cái nói này hay ở thằng anh nó lo hay bên này cái nó mà se hot rồi nó hay chỉ có si rồi si đi làm màu rồi bên si ta mai màu rồi bên đi hay nó hot rồi ở đây cái nó hàng gì mà em không biết officer mà nó hot tâm được cái gì war đi mai cái gì nó không biết sao vậy à Adagi decision daw ito ay diniko panggali pa amni na maharaja na kapamaga iku kay khali na nga adagi na wala na kay khali masi pagkatra masi kamay taw sige kanya cook na na kada decision law bra hay dili mamita ni masi nasigi mani ku da su ay ko din lainga sin masigi culture ma taw na taw kailan ni sida tana ko na dana hayra sidi kamay taw ni haydi mayang kung kunjal na tao na opposition ni kau na botan tao na di ahang ba kau so ko ni Congress ni leader naman na phone tao sa lupa de SI wala kau ke tao rin ni kau na di matung sa kang tanang konti tingnan ni ba si dai sa kon masen position na bo tao ga bida tao ya to ba amaro na party hulli ya no andi ni ta bo Congress sai le ga Congress na halaka na politician to na le ya para ni ko hai Jadi dari kita perlu kita semua yang mensentuh apa, nombor lagi negara Korea, kau nak hendak cakap ni nombor lagi negara Korea. Adu semua coincidence nak jadi tak tahu macam mana. 19 to 1826 ni macam itu, dari itu. Anda tahu ni semua 18 lagi 1920 waktu tahu lagi di Maya itu lebih orang sam 21 hay 22 hay lah saya buat. Maya itu orang 20 to 23 saya. Aduh di 1823, 1923, 2023. Aduh dan apa kau sahih jadi surat macam mana apa kau pokok landarakan nama tingkang saya itu. Tak tahu sahih jadi surat sahih dari kita. Kita tak mana nas. Kuntak langsung dana, tukai dana, amat terlebih ada dana, cian dana. Masalah orang pun berapa masalah sendiri kalau lepas tu dah itu dah sayang ada lagi dah boleh masih macam ni tu kamu semua itu. Masih aku itu kamai tinggal gini. Ikan lagi cipiu saya tu tahu macam mana tahu ini kan tu minta boleh hai pada pilih ni pada kata ini na. Nasi di aku ini history lagi kamu jauh ke hai tadi. Dia ni lah hai tahu lagi. Jadi nasi pamu ni jatuh ni tahu lagi. Batu tu macam mana? Istilah kiloan orang sini orang sesu. Isana baca kata ni India ki constitution makada concurrent list, union list, and state list and country ba. State na pai dah power kata itu lagi, center na pai na kata itu no. Ani na pai itu no. Itu center na pai itu no. Union list kau foreign affairs kau defense kau jaga mana ni na pai itu macam ni. Education pun bayang sina ani mana center na supply dia apa state na supply dia apa hiram
aduga state khatana pai ya ba hiram toma nu su thame ba aduga yawi ba se law and order ai ba ko se state ke thaba nge ba adu central government na security su law and order yin chen na ko unified headquarter ma chief minister oi ra le jaga ta ba phang do kadai dai ma ma thok la na ma pun chi da su manipur experience su le ta ba bureaucracy ya beauty officer ajala ga adu ki chairman after the tham jale chief minister lo ko state की लोन ऑर्डर से ना फायदा का तो चीफ मिनिस्टर से तो फोड़े ही है हल नसी चीफ मिनिस्टर ना है भाई कौन बोले आई ना तो बोलते हो ना हफ्ते लग गए अरे हम नहीं ना इसहागी कौन था वो का आई मोन तो कौन पूछा था का आई ना कहीं वो नहीं मिले तो नहीं भाई हटी ना बस बिना बता रहे थे आई कोई की नहीं खाता बा आई ने सलाह के तो बा ईशान तो बा आई की हिरम लोन ऑर्डर से आई मोन के कोई अभी उन मजदूरों को तो हम देगा कहाँ कौन अगर कौन सी लगाई सुप्रीम की कोई यार है बता मैं कहीं मसा अलग खड़ा रोए बाप कोई बड़ा के हो ना ले बाप कोई ये ना आई मैं तो उधर है सुन तो उधर का आई कोई तो बोलो मैं हम ये बाप से मैं हम ना नहीं तो से देवी ना है तो ये पार्टी प्रेसिडेंट लगा मनी कुछ बात तो आई जाने तो वो तो आई की दो पार्टी और ले क्यों भाई अदुगी का एक मधुगी बोला में संगे में कोई दा अदुना 13 अगस्त दिन का लाइक का तो मधुगी का तो याद रहती कसाई ना है रिचुअल तो तारा को करने में कोई दा ना भी तो दो या पूर्ण चले इसमें तो याद होता है ये बात पूछूं तो ना देखें ना जो सरेंडर तो नहीं तो है तो वो पीछे ने वो सही के बिलो है नोई ना आई इंटरनेट फेस आई की थोंगी ले जरी बाई को हम से नोई का ये सला को ना को भी as a big now I couldn't 13 August that mo to le san se it's called victory in defeat मतलब तो जब कोई कला पानी का था यो फारसी का उर्गा सो मकोई ने लेपा मत फिरे पुन नसी के हो रही बात कोई दा इहुल नंबर पीनी भाई कोई दा तो कोई यार रोय कोई दा नंबर यार रोय है तो फीलिंग से नसी के बाई कुछ ना कोई दा सिंगरा मबा अदु को भाई ई दो ई खा दे या हो लम कोई ने मतलब no ideas and that is why we said this is the victory in defeat. What is important is your capacity to stand up and fight for your right. Nasi India ka mena tawra ko port ko ni maka ko yeba kami president mo sin. Kata Saudi Central Forces sin sina tawng na ko ibisang sang re tati mo sige football sin ibisang sang lai ke hai ba. Alu Central ka men bai ba sin da ji man har pa advice mo sun ma ki consent yaw ka tani bani na ma ki defense of le ba ko kam no sin. So na ba da Saudi ba Central Security Forces na mai kai ka san le ku ki da bijang kane hai ba. Central government से कोई लोग कंप्लेंट लगा नहीं है कोई ना हो सिर्फ कोई ना पेट्रोल देश की आप कोई बराबर नहीं हाई उड़ागा मशीन का फूक के आग के अरे क्या दूध तो वहाँ हाई तो वहाँ पानी है तो नहीं ना तुम्हारे का खाने का पता है कोई मशीन में रखता सिंसियर खाते हैं ये बात मशीन में आपका भी बोला तो यूनियन का मिनी मकान देने का सिपाही सिंसिना कोई ने थबक तो रमदी है कोई तो रोए कोई तो नोई काप्सल ले कुकी में चंद्रने से मैं ताकि ब्रावा मैं ताकि रोसिदा ताई देना अदो हाई बतु सिंधु का ना खाता नहीं बतु का मेनो नहीं मका ना तो अदो की काम मेनो की है की काम तो कंखन का सुन रही है कई लोग वो चाहिए नो भारत सरकार के लोग वो चाहिए नो ईमान से कमाई पूरा लगा नहीं सुन तो ना ले है मस्जिद से बेटियों के इसका ही बकरे अब ना हमें जो ले को है बोले मसाई की पास कुछ ना ले बाप मत माना उधर ले सी आई कोई के हम ने नोई बॉर्डर से इन्हें चाले को मैं आप तो सेंटर गवर्नमेंट की ले ये बच्चों सिंधे बायस रो ले कोई को ले से लोन ना मांग नहीं बुना कर ले बा मको कोई को प्राइम मिनिस्टर को मैं आपको इसका कंखट है मसी की जगह ना बमरक से लेकर नाम वो सिंजा लेपा की ये ना वो कहानी है मुझे मगर ये अदुना को ने बेजू दिए से मसी तो बात हो नहीं सेता आई ना साइड ना ने कोई नहीं से बात हो ये वहां तो से कहीं तो ईसान मसी के नरी को सिदा आई ना से हाई का भी
awang nungpok lagi tarik kita landa belo cahit cani mamang dah tak hendak tu korok bani. Sekai na lakan dah mujik, tu kai kage aku istri view hai bakang tu betul suai kau kan tu tahu mana dia mujik. Cabinet minister mana tu dah itu. Memang dah tu ikan ni tu nang lihat dia hafcal di komiti dah hafcal dia ayau dia menghayatkan. Aku nak tahu ni sekali muai di sini, bayi masih berjuang ke, jangan macam lain baik tu. Lain dia macam mana ni? Muai siapa pun berapa kamu mana lepas ni film. Nangin dah boleh wasiat tu, sum kali hari angang Facebook kaya dah macam orang kang dah kamu nak nang berthador aku tu nak tu panggilan tu ka responsible oleh public office file lo ni nanti nang berwasiat kerana control atau orang nang se miang se panggilan boleh. Ayam macam hari ni sini sini. Bukit misalkan ni asam nak kau jadi union government ni sepai sini aku ini polis ada lo aku polis ada lo dah trust saja hari kemarin sudah ngasai ni union government ni misi sudah aku nang aku itu jadi tei pakai yang apa tu nak kureba. Masih lagi aku itu luris. Tuhai tak lagi aku tugai lagi nang dia saya Manipur government ni cabinet minister yau itu. Jadi aku ni tahu dosa kali ni. Kali ni kesulitan pada ay asal personal kita boleh. Ay phone nama yang cakap tu saya ay kali. Mana ni wahan tu kasih kali boleh sekarang dah. Pada tu pada cahaya pun try no jauh ada begini. Oh sekarang itu nak cahaya pun tu sahaja. Lo ni raga lepas itu tu itu sahaja. Masa mahu ni sekarang payah berkampus juga ay ka. Kansan kau tu dalam 2001, 2004, 2010, 2015. Kalau pun berkaya ada, fikir kaya ada. Mau dosa kau main dosa ke? Mau main dosa ke? Nak tanda pelenang kumi awal itu ni pasal. Nang pelati betul nang isi. Sini pun mereka sedai sedar. Aku namun nang ingatkan dah. Relief camp tu ni beri cari sini pun. India tak muka thok ni nang Pandit Tiwari, Kashmir Tiwari, Khande, Gujarat. Nothing like this has happened before in India. 60,000 people in a wretched condition. Makoi se ay hang priority ini. Makoi isu se. I will not allow to be pushed under the carpet. I mean, namjan laga lehan given normalize of the koi office ka di school ka ba unari halaga lay di may cha relief of the singi wa koi ya awa ba punsi je ka phokita na ba ay hona gali makoi na mayu da hanjan na pacha masi phangna ba ay hona gali hai bane ba kami ko aduna thok leisal laga thamai manung da ma phon ka da hanjan ni hai dai ni Makoi na kamay tu nak hanjana na kau nak ni hai betul, kami mungkin yang hanjana ni, kadai sih harga wang ngang, parliament ki origin bok kangamoy. Dari itu benar tak mungkin kami dah ni. All friends were parley, hai tu hai tu ni laku hai ni parliament naik se, tutup hai tu ni. Kadang kada wang ngang hai tu ni. Manipur macam tu hai, masih wang jalan kanda ni, aina. Instrument of accession kusalaga Indian Constitution makada Article 3 lega. Aku je tugai ni hai ni leba. Aina reminder ke say on the floor of the House in the Indian Parliament. Constitution ni lagi mamang kare, mamang kare indigenous ni Constitution tu hai ni. Manipur defend orang nak orang ni instrument accession juga mana ni dah sinaja ni hai saya. Mamang kare ka framework apa thang kare ni wari sana na ba. Madu ki wahai sina kara dia lah ino. Deeply militarized area ni, democracy dah militarized, orang tu imam ni mati fokus lo. Anak India ada impaksi ni menunggu kuat ni militarized area ni na. Framework si kandela kanda, buat si kanda bayar na bayar, wali sarap bayar na bayar na. Thamjal iba, pada kita dengar dah beri. Question anda dah beri, ay masih tak tamam ay hamla mo na lottery system bermi yang ke tu dia speaker ka minister na lihat tu wa. Hang bayar bayar tu question lagi. Short notice question guy ni, thada mani, NRC matang dah. Question hangge na. Short notice question. Speaker ko home minister na decide tahu na rule na yawe. Mo ni allow tahu dah tahu guys. Ay na thada kibo question tu allow tahu ke ba? Thada ni matang ngarang hala answer question ni kumai.
Nupi yang sing kiam tadi sudah lagi ke Women and Social Welfare Council ke dong lagi na. Kalau sambil thada kian tu tahu ni nak kalau mudi tiba ya le na. Thada kerana bisa kai cakap kian tu. Parliamentary yang kita tahu kita kalau ayat both dia kita mahu cakap inside as well as outside of the parliament ayat nang ni na. Hana lagi karan dah na ikoi waris bu sekarang na sanduk na lagi lepas malam pun kita mesti buat ya tanpa aram kita hana na lagi lepas tu mayu kita thah terus kita cakap gaya na newspaper research sama tu orang lari thuk thah sama pun ni. Online pun ni tu national media na ikoi kamai tu na lama sanduk. Aduh tak boleh terus. Hana orang yang lama betul tu seperti MP orang ni na macam tu ni dah tu jual nang bahor pada drug issue, immigration issue dan orang pasal Maitai na victim mereka, Maitai na perpetrator mereka aman na victim mereka wana ke newspaper dan nam orang space sama kalang nang ini ba. Mun na kena dapat sangat kesibu kesudah itu politisi tai ka cicca tahu kan nang kan lagi. Ayo nama yang saya parti ki wana ke saya. Patriotic day hai nasi awana langgar ka segak kai na sai na Maitai khunai do chahi chani matunda madudagi na sakhiba kai ka thana na bukhi dele to noi la yu ai ko ka nu gai ngang bi ling ngam da to chahi lising ali na le hisi na le ka da ari ki ka meno mi da ki trup sing na ki da mateng function le har ka madu ki ka meno mi da sunga ko mi do ponsan da ko ji na do na mang khala abale pa ke ko da karam da Maitai da situation da langi imale pa ning logi khudam oi do no ba situation masa ay semua ngawai tahu tak tahu kerana dong tahu ada yang kalau mana semua yang jadi apa aduna nasi aina ireja ay full ki ida isi ay nami masa boleh tahu you hana nami buat dah moi nak oi dah bang asal karam bakal aina thama dah hanjana ni hayam ni aina nungi hayam itu kali you moi se hanjana na bai se ay koi se Maitai na ethnic cleansing tahu dah le तुम ना वो की हाल है बैठे रहना संभव है तो कि वो ना कहीं ना वो लोग संभव यानो ना बाय ना थोड़ा वो क्या कोई डिस्ट्रेस पीपल नहीं खुमुजा वाले का ऐसे चाय ऐसे खाना ना ना के बने संभव दिया था तो वही बैठा वक्त से कदा है कि कौन कैसे ना तब इधर आई ना हाय जाती है मत लोग वो लोग इधर ना लोग हाय से आई ना हाँ तो जनता मन दाई ना स्ट्रीट फुल हाय लगे वो ये देखना ना आवर ही do not blame the entire Kuki as a community. Blame their elites and their divisive politics. Say Mahatma Gandhi na hai we are against British rule, not against the Britishers. Aiko na sono ni bela anse British na aiko ni matak to hukum chalai basi mayok tani British haiba jati na to miu na to aiko na ye ka basang mana di hai na nas. Niat tin ba ya ko wang na bai nai na basi do mamang na hai ko ba. Ado soya kan na to khai na ta lagi mani ku thugai lagi na ji tha na nation ki bidang na me ba ye le sing ko te ko ye bi ne ni so wa da adu lai ko na ho tin na ku ki mani ku nga na ba ki khudang wa lai le suna na Chennai government ki trup na na kalan ka ko da bichang chang re na hai ba ki Chennai government da chai mu so ji chai ba ya ba le hai ba sum ba ki marak sidani chautit martit khana ba mapu chen sengal da ba Maya mana ni thau boy na pangchau to chawa pakasana mokoi ya tu bagi emotion mo ya tu ma pik ka mi yen na chawlang na ye mo ijati ye mo na mo da ba madu ki da sa tu bagi mathang ni chen no reaction na nasi mo ba na thin na ri ba problem ja hisi ki thok ki ba tang ka ke ya tu ki madu da ki samna ra ko pot mayam yaw ya ba se su mayam ko gi no hisi ne se ki si ku na ri am ka ra ni nasi ba aduna wa singang ko da karmaina ngamani thamoi sin na tawr da kadai tamne aduna ka bida lai ba institution mayam da loi chuga le si se mayam mu ta bi ai na thoin haijari se iram dam irei pa ifuru kan je hai da di thamoi sin ma changi ngang ma dam da mimo da confusion na da ngang mam thokte kari gumbai koina Nongpok lam dagi lakpa kamu na talay at na iko'y may tayo da singarap pa niya hay na gadi nongpok lam dagi lakpa mi do
Madu cabinet minister ko ay half percent kasi ko bahana. Sipai ne isna ko mission kan de ama sikisang le hai sipai hu control to government of India da khono ni tin na nga da bane ba. Madu sumang bi aroi ai ba ki inda bane ha la ko ri bra ko si. Summa chani na ba mayam thuna ni ko na masi wari ba se. Yam thuna ma shala ba ya ba irang da ni ma da khubi ga da ba na problem se sun sangharing ki laina bani. If you do not treat the disease early, it gets complications. Magang sana laing hotadi laina du salakani ato pa sun soksa lakani aduna tha ama ani na ka tha ama da rusala maka da leiram da ba condition ka tha sahi ama ga makhai su da ka dor ka thoi ko problem sa he na rusala ka dor in shuru obham to e balai ba ki lujing ba pai kam su. The more you elongate and prolong this crisis, the more it will be difficult to search for a peaceful solution. Si sukang kang da bida tawre na ireka muna mani puno sibirang mani adu bai na sa haida itu ni ai ki jori sigi jori mo da lai ba puluk se kamai na lunga yai fana mana che na lai gani haida tu na ba ai ko ini kha tamba irei pa puno sibage ba phungdo phangoi ba adu ba agenda oi da bani adu ga kasar da kai da lai ba ko puna mo se kamai na mara che san hanga ni haida na second agenda adumana sampurna kanda iram dam horap pamoi ba manipur duga ako da kamai mari danga ko je kamai na consolidate tawni fu amoi na haide se masi hiram kuni mata thabak oina pangthok pa vision na yaw ga to maru oina hawalai ba lai lai su kamiba ai ifuru ki sinanao sai su sida thamoi se ngai mo ding ngasi ipai ku si ki thoko ka to tu ni sen man misda ai appeal to jaram ge masih to view ai di politician ne haje bawi wani ai na ngamba su ai yar ge kona jarake ai na ngamba ai na pangja ba hai tare ko aru iram dam irei pa kai go mani puro kang khong sai na lei le masi thengna ba sa matam sangani kuira abani na adugo ai na haje ga dabadi section di I marini Himalaya Park Manipur Spai ga har kuma tabda pandare bini ba ai furcha sin kai dong da maning halaga chelo ya ba sa ai thamoi na yang chi na thajai ai mo da tripura da ko la ga mapira kela du na haron sin ai masi mo ko kau de nunganga chi ta section da di ai na sa Hyderabad di ilam dam Manipur ko i horon pam se kan da ya de angam mateng pang si ai ko ju ju lai ba bibam sida apa pata muna khanaraga ai koi masen susanna ba ngasigi ipai pusi tina maram da mun shimni da mutama hawai na pontha oi ba numi sa masida ase ro sadam da ni ipai ba se asun ba thamoi se na ai koi na tawda da ba file khara lahu ba madu khatan lobi ba dunia ai na sin ya ba thamjari se ai misi sumhairaga swai sum tension jarage